Mwerekera wako mutakere Wero TV weekend yeku ni thongi na kinya kiumia gyaku ikia thongi ingakwata ogenikire mubango joto twari uma kuma thaiji munka themo na nusu ni ndira tukethirwa tukiariria kana moro tujon tukwenarwa tukariria mantu jegie thimo cietu mantu jegie Facebook mantu jegie WhatsApp nora ja komba kwithirwa je daria nja cietu na ndatagera nkona ndene ya studio twina Priscilla. Karibu sana mami. Thank you. Kasiruriga. Kimega ku yakariate. Kira thongi muno mwari. No ndirete bwega. Uru mwathani namenyerete. Amen. Aya, mutegeri Wero TV ngakurikana erikana gututumira SMS gukurukira 40321 40321 na kinya naombe kwithirwa kiuria ntuku ya naro kwi namba studio ire andiki au screen ine naombe kwithirwa ugituringira thimo ukomba kwithirwa ugituria kiuria ntuku ya narwa indira tukethirwa tukiariria mantu tegie thimo cietu na mantu tegie mtandao. Mamto kiambia thimu akwa buri kwithirwa i private kana ini kakimba teri kwithirwa ndina thimu akwa rira pugurene Kasiruriga ntikona kwina maana ja thimu ithirwa ri private thimu ibati kwithirwa ri family na njire nkui kuti na gitumi kia kwithirwa withite kinya tugere say password no ntuba kwithirwa ibo gwitikania rira bo gwitikania na mukuru waku ndio mama urendo mbera thimu ekwa iburi kwithirwa ire mukuru wakwa na thimu mukuru wakwa iburi kwithirwa ire kwa rira bo gwitikania kuti maana ja bwithirwa bukitha na mantu bubati kwithirwa bwi very sincere to one another egita rionthe tere mona rimwe bukethwa bote kuitha na mantu na ko ukethira ibo endene na ni namba wanu ekwira wathurire na oi namba wanu ya gwere athurire ntikona kwina gitumi kia bwitha na mantu na kuti siri emukuru kwira ubati kwithwa kimuithaga no bati kwithwa open kiriwe ko guti maana ja withirwa thimo kithaga kana we ya gwakithaga lakini tegera generation ira turita hivi mtu ariuga thimo ekwa woni gasuriga nekwa ekuneku no kethira rimwe nyiba kuga woni watonga thimo ekwa ndeka thimo ekwa u wa mitonga niki no to generation ya thaiji tithere mbere ima na ndio keja gutegera ki mantu jamwe ukeja kuwa muno muntu akiuga mantu jajau tugani umenye kwina nteto ira kukarange kwithaga no mwanka kwithwo kwina mantu ja siri akuthithia kinyume giaku chara ati kwenda ugundu ati na kujathithia so no mwanka kwira thimwe ekwa ni akwa kagitate ugatongithia kwa hivyo otherwise akeja kwithwa guti mantu ja withwa inacho nikinontu omba kwithwa kweri akigwataga thimu yawe kana uwo withirwo kimwata thimu yaku gutigitumi lakini kwa antu bauga kile life ilazima withirwa wina your private life kinya kana uragurire muka kana uragurire mukuru na rakugurire sometimes it's good kwithirwa wina private life ikiona maybe ikibauga kukara mtu ena thimwe we it's better nkurukie ugwe withirwa no kuona thimwe kwa kana woni kuona thimwe kwa na kiona ndi ikeno ntu kuona nja imwe ikitharuka gukurukira thimu nontu nandi ugo kwina mantu ikeja kuthwo utenda mukuru okwa aringithia thimu eku then kwi mantu ja mwe ukuthithia kinyume nawe na jaro kumenya for sure ajona atigwirwa no kuona nandi ko nandi na njire nkwi ko kuthwo tisinsia ki mukuru okutha iro kuona kwi mantu kwitha no kuona na kinya we na we rutero rungi akeja kuthwo ate kunenkera thimu eku free kana kinya ethra nyomba meka u free hinya wenda utega namba fulani kinye mtu fulani bwina wo au utega nukuona ugatega wone na kurega na thimu ewe na ate kwenda ugo mitongithia ko kwi mantu private chara ate kwenda ugo jamenya akomenya ugo jamenya nja yawe kugitate ikwathukana na ndio ni kwagirite kujukia thimu mukuru kwa ntega ikwagirite aigwitikaira ni bati no bati kuthwo kijukagia ate bati kwithwa aigwata aikeja kwithwa ate na mantu ja gwitho kana gwisi agogwisi thera lakini na ndio tagera mama kire mantu jegie thimo cietu kwirira mtu kana mwe kuruga atiri uninde na private life ko urandauga maybe mami okona kwendo ndingira kwigintu akwendo mbira ati kwenda mukuru wamenya maybe kwe untu babangite na shore bawe bati kwenda mukuru wamenya na ndikethirwa nkendo thimo kwa ithirwa private itethirwa ni bati kwithwa iri private lakini nandi thugani umenye nandi aja gwa soere no rauga mukuru uju mukuru okwa
na thaira bugwathanirwe na mukuru oku ibwere gintu kimwe gacururiga na kethira ibwere gintu kimwe shwari imantu jai kujau pumba kuthwa bukeragia na nyakwe yani mami okuro guchiere ute kwenda mukuru oku amenya to mwanga bwithwa bukiyo kaya kinyanjeje ukwithwa gugo na bwaku ukimenyaga ati mukuru oku akeja kuigua nteto ibukwaria na mami oku atigwe bugwega ikyo giatuma ugo withirwa ute kwenda igwe nyamanto jaja kana atega thimu iji atega manto jaja mami oku kwandikirite kana athikira kinyabu kiari ruteto rwabo kugitate bukwaragia nonto nukumenya inside nkoro eku utina yani wero ukigwa imundu akijore antu au no ke yotegera nteto yu chitethro chibugi na ichiko withirwa itethro chikumithagia murungu nama nonto ke yakuthwa nteto injega utemuitha kagwaria openere kinya wengo akigagwa na thimo ko ni buri kuthro ina password thimo eku ni bati kuthwa ina password for security purposes nonto no yiwe no kuona lakini mukuru oku na bati kuthwa akimenya nonto na njira emwe kanengi womba kinya kwajithia mwana kana kinya wewe ngo binafsi ukajwa na ukatwika kwina thimu iri thimu ne iu yaku ariringiringangira tugere sinya doctor menya terasima withirwe thimu ira ci thimu ne yaku icio ciendene kire thimu ya mukuru oku ugomba kuthwa kwi thimu usivite thimu ya doctor nukuigwa fulani na doctor waringirwa na ugoigwa uri ni critical condition na doctor waringirwa ugwe doctor akejanga no gasevwa nukuona nandi kyo gitumi number 1 kira kyo bati gutuma kwithira mukuru oku akimenyaga namba kana akimenyaga password ya thimu eku nukuona nandi alafu nandi kwina kesi ingi mukuru oku na ithite thimu kana na yingite ote kumenyanya password yewe nukuona ugu mwana nya na ajirwe nukuona pengine kinya mukuru oku natigite thimu ende utumba kumugitate kumuringira nonto pengine natigite thimu lakini note na password yewe nukuona nandi au ange kucoke gutwike nandi kethe onto ja thimu ugo nuringire mukuru oku na ari ate gugwitika nonto ni most cases ya kuru ibaringarirwa na bakare ya kuyukia thimu niki nandi ni onkurigara nkori atiri ri uregere kuyukia thimu ugo uri mukuru wina ari uri tuge let's say nice times cia ku na cio na ari uri na mwana nyomba amwe kuru atigirwo nawe na ajirwe mwana ucio nonto ajirwe ithe ure no wina ngari no umba kuijangara kwa muringira thimu akayukia agakwira mwana ukamwira mwana najirwe ne jange na ngari bo muike sibitari nandi nuregere kujukia thimu nonto pengine stare ira wina chite witikirio jukia thimu amwe kuroku thairiku thaiu nukuigwa kwina karugono kamwe gakwira mwari gacururiga mwekuru mwathithio unto practical aringira mwene thimu ni Nairobi aringira mwene thimu arega kujukia thimu na mwana kajitwe kana kara kajirwe eta neighbors bate ku respond haraka ura akwendaga mwene nawe naregere kujukia itharira mwene ejire kwija very late at night muthiene neighbors bejire kumwite kana bamwike sibitari lakini after bambite gukara muno nukumenya kana kara igete karakwa na mwene ujo akuria gwitika thimu ukumenya family uni athukanie no ntubu just no ntuba kuria gwitika thimu na konere inchobini ari atetikai mwekuru uga uka untanga kwa sana undhukangiria stares yakwa nukuona na muthiene kana kariga akwire indi kethe anajukire thimu iri araka ura mwekuru amwitangire speed aringeja na bagaikangia kana ka sibitari na ka safety daktari na ndio utikuona na atumire kana karapasi nonto actually tuga iko no watumire na ndio tegera thimu kire mishietu ashijite tebia kana kai kugitabura ikwaragania mishietu thimu ciina makwiri thimu ici ni ikwaragania nonto nukwe janje una ndi athukanire gukurukira thimu nukuigwa na mwekuru aramwira woni utempendete baguo karia abo nchobini ibo wendete kwou etauka bagure nukume mwekuru na cietire nukuona na ndi number 1 thimu ikugitate igutuma njai u yaragana number 2 thimu ino utethio bubunene muno nonto nukuona na ndi kethira getikire thimu igwirite ringi save kana kagwa haraka muno na muntu rakeya na ngari akayuka kana kawe na mwekuru baike sibitari on time na gatirito na gakagitate actually pneumonia ya karire
na mamda tagara nkona neki kwithiritwe maybe akuru bara baingi bauma ngugine bauma beza bakinyanja bakoria thimu ciao niki agu ugasururiga kakwithira gutena sincerity ndene ya nkoro nukuigwa mukuru uju omba kwithwa ina mantu athithagia ome jare ati kwenda akinyanja aringirwa thimu ni antu bau akara nabo nukuona iyo kona mukuru aikinya nyomba no letie thimu nontu ati kwenda ku discuss kana ati kwenda kuringirwa ni antu baria aria akwina mwekuru gweja kuthura ikyo no ntu kona mukuru aikinya nyomba thimu ewe ni orere utemeye kenya ikinya kethira thimu ukagwa kinyana bairinga thimu lakini kwa baba uga bate kwenda utumbura rira bakinyire nja bate kwenda ti gutumbura rira bena time na family yawe no augio no ntu nakwenda gukugwiria no kona mena kwenda gukugwiria no kwa unande hakwira ante kwenda disturbances penkine cia ngugi but then thimu itibati kworwa no ntu yomba gusave untu bubunene nkuruki alafu ne kiantu bara bengi bamenyeretie kana akuru bara bengi bamenyeretie kinya benja mishi yao indira bakari nde na family ukona thimu ni ringirwe muntu ageta kioro kana ageta bathroom why ikwithirwa ati na uma ndene ya nkoro yagwe ukeja umuthinga ta muntu atithairwa ari na uma ndene ya nkoro yagwe kwi mantu jarethairwa akithaga na ati kwenda kujaria openire aja no ntu naije aria na thimu eu ikaragania nje na ndikyo no ntu kuona baingi baikinya nyomba muntu akoria thimu no ntu ati kwenda mantu ja maingi no kuona kana kethira ati oretie thimu ukona ekirite silent mode ukona muntu okira kaora akaumara etagetika thimu ewe akeja kuja kairirita na no kuona kwagirite indire muntu akwiza bukari nthi bwe family agokira ageta bathroom kudukia thimu kana kioro ageta agetika thimu ewe atoka no kuona untu bubu agirite untu bubu bubwega na ka bantu bethro baina uma alafu nande kwi gintu kingi kithero gikarika indira mukuru etire maybe ya umagaruka eta kuthamba kurubara bengi iro bethero bena opportunity ria thimu cia kurubao na gutega message and other things maybe mukuru no ethero atumiri message itiagirite yes mwekuru na bateri gutega message ira na koria mukuru we biuria niki message jejete ke thimu yako mbere nandi kwi antu bakara bate gwitikania na ekuru na kurubao no kuona nandi ikyo no ntu ugwe watigwa na mukuru ari bathroom ugachoka kumuchoka nyuma no kuona womba ko nyote kumenya pin irekirite nandi ukakaro nyokigeragia orita nya thimu kamumburokera no kuona nandi antu ibabati kwa sinsia no kuigwa kethe ano mwitikitie kethe otimwitikitie lakini mamotegera wona mwekuru ekinya kujukia thimu mukuru we atega maybe awe something etheronete kana mwe gintu etherwa riarizite kuombe ko kethirwa wombote ko kona kinya nyombe buti ukaraura burakaraka nandi wakarukuragia thina imbi no kuona nandi mwekuru uria etherwa akenda kumenya ukurukira thimu ira akuri antu akwaraniria abo kana kagina afya asingi kana ni atia nandi ri ukuona mwekuru akimatuka gutega thimu ira kwibia guchwa nontu nategete ona nyombe etikari uria gitite ate urie bati alafu kwe akuru bangi bera kurubao ugwenga kwithira thimu kwa inde thimu eku nekwa nontu ini moto ugo winkingo nuko nontu bubu agirite ontu bubu tiagirite nontu bwa mbere muntu ujo katwikire selfish yani gagucienda nukuona nkuruki of which atebati gucienda nkuruki nontu ugo urirwa mantu jara gwendekia kuthitherwa thitheria muntu ungi mantu jara ugo atenda kuthitherwa ukathithaniria niki nontu go karega thimu ekwejo kwa na gwe no kwenda kujukia yaitha no kuona na ndi gutina gitumi kira kina bata antu ibeje betikani ukare na mwekuru oku mwitikitie na gwo kare na mukuru oku mwitikitie na thine etithiro ikionekana ndene family yaku no tutegerera uga thimuni kwithirwa ikitharia nja no be kwithirwa ugitwa nyamure examples tia are antu bethirito betharia nja gukurukira thimu cia bwa mbere
ukeja gutegera thimu urieja na thimu kethe friends baku na araburi ukahantu thimu ciaku imulesere ou yani utena kithimi unote ku mind ibao kwa namba ciaku. Number 1 umenye kwina antu bethera batena motive injega towards family yaku. Nontu bwa mbere kwibobo kuba kuigirwa nyaruritho uri okari family yaku uri thongi kana urabo karabo bwega na mukuru oku kwibo batigwa bwega bona bwikara bo bwega kwibo batigwa bo bwega bona bugwatanirite no kuona nande in this case ukona kinya muntu ajukitie thimu omba koromba nya thimu yaku ke muntu ungi akuringira ke purposely aina mbandi motive no kuigwa kenda abo aragania no kuona nande ndene ya family mainda so much no kunengera namba yaku ya thimu nonto no kwaraganirwa nja ukiuga go gutethia na ndategera nkona kuya kuruba mobomba kwithiro bakinga kuruba ona thimu yes akwira ugwenda kwira ngakwithira hau imagine mukuru wa Nairobi mukuru wa Miru ukaigwe kwira ndakwira ugwenga kwithira nja ntupopo ibwagirite te bote agiri ene nakuo kaigwa muntu aikwira u ikwithira kwina gitumi uti muntu omba kumamo ugacururiga aruma gukira akuringia thimu akwira ndakwira ngakwithira nja that's an hand off. Okuigwa bo no ntobutagie kana no ntukimwe no mwanka withiru kuri urothithitie ikenda ukerwa ngakwithira njeu of which naku ndomba kwira kinya mukuru no kuringa thimu akauga ngakwithira njeu pengine waugo no ntobwa nteto cia kuigwa kana cia kwirwa no kuona na ndeja tha ingi koyo mwana ungi tukwira watukerwa arari nara kisimayo no kuona agatuthekia agatwira actually tukai na Thanksgiving ya no ntubagwita nara kisimayo agakara miaka iri na agacoka kukai na Thanksgiving kwa wentu kwena arwe ndienda gukwira atwira kara aringairwo thimu akerwa uria mwekuru ogwe agwita kuna yangari ana thayu baraba umuringira thimu mwekuru na mwirite amwira tweta kugura simiti na arwa na ngania egwa kanyomba no kuona baba umuringira thimu bo bate kumenya tayari mwekuru na mwirite twititie mutindo na ngania kugura kina no kuona na ndi ba muringira thimu ba mwira no kumenya thimu ine ka kwenda kuthukia nayo mwana mociere ojo lakini ukeja gutegera nawe na arwa bakanusha bera bau bonde barambiraga ibeje bamenye ingo giothe baragitate bararitaga ende gwaciomie kumbira ende nago tikoro succeed kuthukia nja yakwa ngakwere bwega sana mutegere Weru TV mamdategera nkona mathaja twijetire imiarire kumba kwithirwo gitere mwisho kirategeri ba Weru TV kiria nkera endo beto barabategerete Weru TV kankabera muntu naronga meimara na maromba na nja yagwe withirwo uri mukuru withirwo mwekuru muntu nakarie kidomewe karia kingdom yaku mwanka gotirio na mwathani wageta na mbere gukumbanira uri mwekuru turia marue gita rionde kabana mukuru oku na ndamu enjeso uri mukuru nagwe turia maru kaba mwekuru oku na ndamu enjeso atina tuthimo tutu tutetumai bwathukana nja yaku yathukana kwou kukurukira maromba utashinda katika jina la Yesu. Ngakwira ibwega sana mutegere Weru TV no ntubwa kugwatanira natwe kiri mubango dotwari uma ndategera nkona mathaja tutakumba kwithirwa jagita ngakwira ibwega na roto kwara area mantu jage thimu no raja kumba kwithirwa jagi affect micietu ngakwira ithiro wena gitarerega mbitaga sururiga Kamiru na nkagutiga na musemo jumoja Kimiru juga atiri otara kiendende ukaguna no tara nyama ukaria ithiro wena weekend njega ejuri thari mubya mwathani amen. Ni Weru TV.